икты руга дневники дем бартая. Анна то пост ахпыдым. Кимкен Александр Дьяконов историк тахарбытыда. Иван Попов он литургический сон якутского косаридет. Эти кацкаларга бар хакка кихита. Кутудда булчут болар ки фотомодель дека. Ол кини утян калара биттет. Онна Иван Попов эре бахара биттет. Чондук кылгас история тахарбытыда. Бир шейкап коробка уктан калбита ким Попов брата Николай Псалом аттывайды турары. Сине куллагады. Он куттамыт, он кинигеннен барахпыт. Бирсекебит. Он кутахалы. Он бирсекеп Поповтар балаганнары тугас эбит. Олхин онны тиен калбит. Ана Иван Попов көрөн бахарбыт литургический сон эбиттен. Олхин ол оканниттен бирсекеп хайырыбит. Жоңгойлы херебит анскиолдактан миин Иван Попов аркамай кытты. Олхин нучалыята не храните меня без Ивана дед. Шибати хиллер. Тахалытыл басты хатапыт комматы хиллер олхин хаямбыт керени көрбиттен. То уркаттан аннык аты толбутун тахалыятын. Миске ханан калбитен. Туус кихи дихир тахпына. Дар ханан калбитен онна эмеда умнаш битен. Онтан икки неделя болан баран немге эти нердүөккү ханды килбет көддөрө хадамыт арай. Бирки хацкага текилде хам биде хикала. Хам исмекке биде хикалбыты да оны Прокофий Романович нагабитсин догорду. Көддөр бите. Көрүңөр бул кийин агастырга хап болду харай деп типашты. Көрбүтүм арай ровно берсе каптыр. Хандыр көрүп кийбол. Ол историяны ханан келди. Онна немегеттен бу коракалык барды туустар көрбүтүм. Bu barı bekleyebilir ki higit. Biri şeke pıstapa. Elbette bolbat da. Болады верда. Ну что, опять уснул? Да. Дуйдах бына. Ем görür это. Kim dedi? Liturgический сон. Baba, liturgический de. Экспедицияға барамын. Ondan men, Дугада. emelde kına miyin kemen kebe yıktırdı. Silbiden apatı öt. Orayın acan kaldı öt. Тағыз үйрейді бағайытта. Аны қысқа ласқа. Ұлық қалларын кебейін. Куда путь держите? Да так, ездим по округе. Собираем всякую утварь, предметы старины. Тети сценарий хурьяры ныркел бах материал хаспыдым. Онна белбинели devlet бах боллагады. Ол жаран интерехне бай тух даныйдары билбиппит. Алгаска диким. Попов этнографическая коллекция хомян хахамалларын хомян Германияга үппүт үйден кафсатчылар үйү береден. А так тугу именно үппүтө билбеде. Үппүт переписката бар. Онтон анара тибитегер хуруллубата хабит киняты тооден кине Фредерик Александр ден тух коллекционер кихинен өлләбит. Олхин кине хомян үппүтө барта ол Александр танкибик күдүк. Ну ол кихи элбах агеннардах буллагады. Олхин ки бухарара ырахан. Олхин эти музейдер бут книга тахарбыты духовная и нематериальная культура народов Якутии, музей их мира дед. Иккис том. Бастығы том Америка тухуна. Америкаға мне энергелбах музейный малбарса херинкеда. Он иккис том Германия дед. Энергелбах үләме тимиге. Ол тимигер каталог нахачуга елох ки оны көрөгөр алар окудук. Интехне бар. Как раз 19 фетага тухтар маллар буллагы. О биттен бит кере маллар алар. Бир неделе бахалах киневтен хаялды. Хатан үлләп алып ол каталогы көрө. Ки байер дип кидик. Аны хыджан ол тух кылды. Илинке бер көрбүдү. Хатска. Ман бастыңа илинке бердә барда колбаны хыджар. Онтуката чоранна хендитиге. Халы бирһага. Хандар көрбүт чораннарым демен тукуйдатым. Онна носов хартын таһадан калбыты. Биде үрбүт сахагыха. Онна илинке бер улхом багай чораннарда. Ханда аны носов ол хартыдатын Попов катскатынан ургыдабыт билерди.
Он Попов качкатын бул будум аны илинке бихер чорана хуа. Тога улар битебит улар орсидурыгар. Жент куйдабыт. Багар Попов атын качкатыгар бар илинке бихер болу чоранах бары болу жет. Onu atstahanlar bute bu atan kaskalar kar bütün arayı buldum çoranah tuhun edinki bir herbi. Onu arabını al tuğa bit katalak var edinki bir herbi. Onu kar bütün edinki bir herbi bu bada bit. İşte o Popov kaskatlar kıcıla manlık halı varsta onu öttük mü var. Mahanga settüde. Olar bu emekar datın tuğa katalak onu mi bulanılı. Ata hirge hediler de olar. Ara inventarny nöberin körbütün порядка бит. Бирге келбиттер. Жөт мал. Жөт инвентарny нөмер хубрутчудар. Олата Попов маллара кийбиттерден комплект курдук. Ол хаска бар. Иннегенен туакаятып. Жону идестим. Мария Турантаева Олонка театрга делбикешаты минник дейди. Хаска дейди. Киймеме ол илинке бернен ирен халлы. Агай кануңунан Аллах уже огурока дүхиджабын манны оңоттарабын театрга жет. Эрибите. Ким оңорор жет аны ол бу профугар яхуга тие калбыдын. Но закасты дем обдах мәне бу кинага студенттер үлтехпетту инден билсе тари тиен ол тугу кесайпер тута студенттерин дипломнын үлесин улардан таран тебатын. Хип билме келманна эн дипломнын олар ерден ол илинке бе оңрох дем болбута. Олата минкине бар анан Олонка театры закастыр, яху оңоран берер дет. Аны яхулар бән оңор баттар, кенлер научно консультанттар дактар. Александра Прокопьева. Денте институт гуманитарных исследований де археолог кис бар. Ол кене бартын дигнахти археологический тухтарна деген контроллур тугун технологиятын, размердарын, олген ол студенттер, онна яху преподавательдері, оннук научная реконструкцияның директамытыра рапы дебит. Олген оннук команда болон. Начас ағайық күні егер проект хағаламыда. Индегенен ол бир реквизит, бир сцена тұхыттан кехибаға үлелән, научно скрытие бәңірін дейік күдік айманы ба болып бұд, онты қайбытын бұл деген выставкаларға көдірі дебіт. Бу барыта Германияға барыға, музейға. Түй, көрөстен мен бара жүріп бата. О, Джек! Ойнаты. Буба, улуу олон қол. Сахастака милле. О, Господи, грех-то какой. Но с кем не бывает. Иван Попов ким? Ну, че да вот литовецкий оняута, Дариус Кумаускас дед. Хайдах он Литватия халын де была эме бир интересный студия автор дед Иван Болотников, московский продюсер дахпыт. Ол кене бирге оңорокка ден хаябыта. Ну, бихи өттүбүттен Петр Шадрин он касепиттер эте. Туох кихите мен ал интернетка кинин көрәтчү болду. Мер режиссер бит. Дигенде. Ханнер кинин көрсө арыян көрбүтүм. Арай бастыкы сценаларга Иван Попов дер. Ровно черно-белый, ондук жубутта. Ровно высар. Одно хасан көрбүтүм литовец бит Дариус Кумаускас деп. Интервьюларын ең көрбетім тұттара қаптыра ровно дәрі бастар бағай. Оны кейінің бұлуым хуға дейхана бұдым. Ровно Иван Попов көрдік. Герайынан. Опсайынан даған. Ол продюсер бітері әппетім, бұл кейі бастар ден. О, бұл табарығым ден, әбілі хияға ден. Сценарийін үппіті кәсіп бітеді, оны кейі біт сұрады әбіліс бітеді. Оны икер артистерім әддеттен, сценарий бітеді дегеттен қаябыда. Геркетилди бит артисттер бәдәре келбиттер. Совпадение дейк. Биреме кыйгоягыланган ыл сиеринен олоруң эте боллагы. Мен көрдік әрі қияқа. Кім келген тақсы? Эмеда? От уақытын әнек болары. Физически он абсолютно здоров. Удаған сый баппыта ойын үшітсі баппыттаған просто
Ayar ülega indik horoga bar bolar. Üksüger de bar bolar. Tuğuşta вдохновение onnuklabe iyi. Haddara informasiya hem bir kuyarga bar bolladı. Olihin haddara ayar kutahtınır onu tuğuşta ılına but tiqahtı. Ol informasiya haddara hayır yeyige dayar. Olihin aydım diyebitin bar bolar yani kudu. Septi han qala. Onu bastan sohayam barın bilin urre sohay bapolu. Tuarandık var. İnternet diye kudu. Kuyar космический интернет. Витох эти шебе Иван Попов ами ологоттан реквизит көрсө оңрофун надады. Мындык мас футляр бар де. Для фарфоровой посуды. Читал. Чайная пара. Ага. Ол тегерсе ол реквизит оңрарут. Чайная пара тылыспытын. Фарфоровая чашка маны бүлүхелах. Қалланка онна кылкамис тохтах охордах. Ровно он я хохпалали алхин имитация атылысыппыт. Ретросклаттен антикварный лавкаты. Онна кацкати харан ыйдамы Попов хенерин кытта консультациялахын. Иван Иванович таныйтабын иманны көптү хердуен кеме музей келдирик боллады. Аны her bolu diye tağaden bir al namaqtaqtır семейная история. Ehata al Ivan Vasilyevich Popov yılga xana hajjat ara gün oqantan emeqan taqan kalbit onu qallan kök chaskete onu hukumis ahur dağata jet ejaqaw onu man xalgarata tiyen kalbit onu tayo manarga var ihan kebistiri. Onu ispit, onu işe batık diyen turbut. Hasıngar yapıt tönürüger. Bağıt cin argı yapıt eder. Kandık evabit. Diyaqt evakan vakti bitti. O tuvarı içi tuvaktı kal hadüt. Onluk istoriya var evet. Cekergenlerge. Olihin o qallan ki ona hukumis ahorda chaska bar buluqda ahken. Yapıt. Те onun bu aksine hübbek küniger primeraları debit. Ha hayırın kendiatları bağlargar boluğa. Kereni körbitten kidine kelem körerim. Kereti onun hayınga kine. Так что тут медицина бессильна. Неужели ничего нельзя сделать? Не думаю, что это вопрос физиологии. Скорее надо лечить душу, а не тело. Степан! Кутум кайтталала. Туяр бутараста. Он келетау.